Israelin Iran chan le ta tumdan chu US lama tangin aput ruwa chuti lain Israelin anmi le sa Iranen thatu te anman boka Hezbollah roi tu pakhat kahlum ani le bok hengvel hi isoite ang US President in thanna na campaign kalmeka Republican candidate Donald Trump chuan ramchunga hian melma kan nei ani kan ram thopui Israel thuruk top kan ti puruk saka security official sang takatang poin ani mai thei tina soya he thuruk pudru hi Israelin Iran beina changle tura ain ruwa mana chungchang ania FBI 10 tunge mo phurti hi anchui mek nge ne tun hnaya Israel sipai 10 Iran beithena tura anin buat saina satellite thalak US intelligence document poimo tak panni pudrua hian Israel ruwa mana chungchang alanga heng document te hi intelligence agency te buat sayania American spy satellite thalak le information la khom te niin karmasa zir topni khan telegram lama adar chiam maya satellite thalak rilfiana tangin Israelin Irana abitum lai turni theyom te mu theyania hei hi Israelin Iran beina chanle ta tumdan anita ome document pakhat chu Iran beitura Israel Air Force te inpua cha dan tinia tun hnaya Iran beitura exercise rang an nei te tarlan ania document pahnia chuan Iranin anron beile tani chuan tia Israelin a missile ral thuam son kuala tumdan te chipchiar taka tarlan ania hetia anthurwal puiramin ral an reldan America tanga apudru hian soi ahlo hle ane document pudrua langa hian October ni sompanga khan Israel sipai te chuan nun chan anzira Iran beitura anin ruwa manna tura ngayania heta hian van boruaka thlona tuithundan te mi bozon le chan chua be pui thak te atela hetiang deu bok hi September ni somni pakwa a Israelin Yemen be ma khan anlo nei to bokane hebaka hian Israel missile thui tak kap thei chi te van boruaka tanga leilama chua chi tele thlona tuial thei thun chungchang te soilan ani boka Israel hian drone mangin Iran en thla ti te tarlan tel ani bokane US official te chuan document hi khoya tanga pur runge tian thriat lo thu an soya chubaka chuan sarkar na thok niam zo ka tanga put ru ani ari number ninan soitel bok US intelligence document put ru hi a omfo mai nikum khan Air National Guardsmen tekzeira chuan thuruk ati put ruin manania kumsom paruk chung tang tura achung thu rel sakane a Discord servera document hi atlang zara chutatrang chuan US in enthak na lama Russia sipaya lu chil thuk dante Ukraine China le ramdanga enthak dante alang theya US hi alo mol pho thui rep lo chau to bokane hetilai hian tunhnaya Israel mi pasari te chu kumni chungzet Iran tana en thatu tia puin manan ni ve boka Islamic Republic thupe kangin na zatel fe anthok manin prosecutor lamin thotran ni khanan soi hei hi kan chui to jinga chuan case serious ber polane indolaya mel matran pui hi thu buai lian ber ani theina lai a oma chuwang chuan alian tak zeta thi na yamo dam chunga lungin ta ne mo manga hrem theni tin Israel police lam chuan an soi hengan man te hi judami Haifa le Israel marlama chengte annia anwai hian Azerbaijan atanga pem lut niin anjinga mi pakhat chu sipai bang ania
kumtling lo mi pahnih an tel bawk a an vai hian kumhnih chhungin mission zaruk vel an nei hman nia tarlan ani soidan chuan tunan manzinga mi Nisanov chu Iran enthatu ten Azerbaijan rama an omlai atangin an ruai tran to a Turkey atangin Iran tejen pakhat Al-Khassan tia in chalin aron vil thrina Nisanov hian Iran tana enthaturin midang paruk vel alalut le a atamjok chu an chung khat nai vai te ani hengen thatu te hian Iran tejen pahnih Alhan le Orhan tia ko te hnena anram ti der thong thei information an petrina en thak hi andu huam tale ngal achan chu suman mamo em wang ni in police lam chuan an soi en thatu pu te hian Iran tan en thak na thokin IDF mun ma rang Tel Aviv Kiryat Defense Headquarters te Nevatim le Ramat Devita Air Base te po tiamin thalak le information dang an la khoma Turkey an contact kaltlangin Iran nena an petrin nia punia anen thak zinga mi Nevatim chu Iranin missile pahnih mangin aron beitoa Ramat David po Hezbollah ten an bitum chat bokane hebaka hian Iron Dome battery te long cholna le kolphetha siam chuana hmun chungchanga information te an la khom bok nia puan nia media than khatin an tarlandan pakhata chuan en thlatua pu te hian Galilea Air Force observation balloon omna dik tak thlan la a Iran nena an thonta a he hmun hi thlakhat nu vela misailin aron ka fu ngal chat maya chubaka chuan en thatu te hian an handler te hnen atangin strategic site map andong nia soyania an map te hi adik to kem ti te an fin fiati raniome chume pa chuan tun thatira drone manga an beitak Golani training base te po atel nia soyane chu lo le a chuan Iranin April tha a Israelin abei nu loka khan missile ten khoilai hmun nge fu ti Iran hena hian an reporta Iran lamin an missile ten an bitum dikzoka afu thena turin an lo mangtrang kai le bokane sinbet lamin an soidanin en thatu te hnena tang hian information an la khom thahnem tak mai thalak le video te an mana an mudanin heng information te hian Israel ven himna chu nasatakin atider thongane until ti rule natan hian en thlatua pu te hian dollar nuai te lan hloa achangin cryptocurrency in poisan donga Russian khwal zin kaltlangin achangin poisa fain andong thrin bokane an mission kalpuinan hian rin hlelte hian manro changkang tak takan manga an na tur milzelin abika an lei saktenein Irana an mani vil tu te en puina hnuaya heng khol te hi an leitlang puya an manrua te hi Israela sipaile mun ma poimo chakni lovin Israel mi poimo le challang tak tak te en thak na tan po an mangtel bok nia soyane mishing anen thalai hi an man chan berani nge ngeya atira mithren khatan manin chutatranga an chuizuina chuan Iranen thatu buzau pui mai an khor chua thei pha ta aloneya hebaka hian Iran chuan internet kaltlangin suman toktara Israel mithren khatte chu mission kalpui turin an bum thrin bok niin sinbet lam chuan an soi September thla khan Escalona mi pakhatan mana hepa hi Iran rama voi ni alud ruin Iran tana mission kalpui turin poisa adong loka amison chu Israel Prime Minister emo Defense Minister emo sinbet ho tu pa emo thane hetiang de bok hian Iran miroi ramtana noksak zonga chete anlo manual to Israel scientist thatura anti
ti bor velte ani deuh fur tuna en thatuan man mi pasari te hi Israel penal kota thitura hremna pek theian neya chuti rualin Israel hian mi pahnih chia alati hlum thunga chuwangin thitura anchung thu rel sakan ne ro chu ari nomlem lo thunga ne hetilai hian Israel sipai te chuan tholeni khan Hezbollah hruai tu thar ni tura an ngai Hashem Safiedin chu indona thlona te chetna athi tian puang le ta Nasrallah a thlak tu turnia an ngai hi Hezbollah te bitna dahia tun thatira thlona manga an phin truma thi ni tura an ngai ne athina chungchanga hian Hezbollah lamin engman soi chuak lowa thuthar lo mom vak lawan nei chuan soi chua lovin an pumpel tlang pui thrina chuwang chuan Hezbollah lamatangin thu chua mutur ala omlem lowa chuti rualin Israel sipai hruai tu chuan Nasrallah thak tu turle Hezbollah hruai tu lok tamzok te kanda thatoa Israel civil mi te himna ti chethei tu chu tupo ni se kanzuwa lowang tina soi Safidian thina hi Hezbollah tan chuan hliam na tak anile don ni na langa Israelin an hruai tu te an tha tak zela chuan hruai tu nei mu mal lovin anom meka hei hian indona kai hnoya an chet na po angong thui hle ni asoyane Safidina hi Hezbollah member masaber te zinga menia kumsang khazakwa somria chowa Lebanon tual chung indolai khan he pol hi azom trana Nasrallah kai hroina hnuaya akai sang chakviawa politics atanga sipai lam thlengin alokil koi ve to thrina ne United States le Saudi Arabia chuan Safiedena hi kumsang ni le som pasari meithla khan Hezbollah hruai tuania wangin firfia kan puanga United States chuan kumsom ni kalta khan Hezbollah hi firfia kangin alo chinchia to bok America mi zatam tak thina thlen tu beina engemozata hepol hi mo phur tua pu ania chungzinga chuan kumsang khazakwa somria chowa Beirut American Embassy le US Marine Barik beinate kumsang khazakwa somriat panga a TWF flight 847 hruai koina te kha Hezbollah te sul nuane Gaza lama thung Israel chuan Gaza marlam abeile meka Hamas hruai tu te an tha chimi leklek kara Israel sipai te chuan rol rala beina an la tok renga hewang hian Hamas te hi an la chimi tak tak theilawane hetila hian US chuan sinwara ka hlumani hnuwa Israel chu inrem na kongjong turin akar meka US Secretary of State Blinkenan hemi chungchang hi Benjamin Netanyahu asoi pui to nge ane